Ainomugisha atangaze ishonga kitambwire kita cyo bwayine atugambire mbera ukweli sofa na kimucho kwa kwenda tutugambira twanjure no kwa kwenda abantu tumujyana kize twashire Scovia Ainomugisha atwashire atugambire kimucho mwibare ete abishongozi bagenzi banje bingana Jeffrey Fisana Kato n'abandi abari kumanya ngo bari mu muhanda byinshi abanyamakuru mwena bamwe bari kwisha abahereza umugisha abatakumanya n'abanyarwa Ainomugisha Scovia y'umucyara hari n'amaka hari n'abana batanu umwana mukuru ari ya kampasi n'abarongo tubagushonga bakajya sinya yakana mu birindwa bari mu kwebyaye niho naciza wabo narasomone nene myaka 10 nari mucyagashaka bise so abakundeba ino kusasa manje kwintu munonga aba ngafunuzo kwesiko kwata kumi biri kumena mwenda tena maja ubwira nabembire mana ndeba ni kwa mani ndeni kwera ino kusasa wingi izo kwirwaro ubwira oronabura kandi nashire baje kunchebera bashaka kabaresi sigo zona zikarwara konke mwenye bateka mbazi ikinizire kamanya umwaka umwire mukwezi kw'ikumi n'umwe ntakire mbazi yasuko arifal nagumana imbere mbazi turekebeza buri kureba ntizarika konke sigo zaranga kukira naho dogita yagira ati ntabishinguza gukora tendo kumanya ko rero basa atugenda guteka umucoma tukutegereza eshagama then kakusenga India bakateka mu sigo cyukira kuyambe nabuzo mshaho Dr. wanje bamweta Dr. Rose Muhindo ngabire nanda kura refer amabuza nchikora kitana chitwara sente spinga nachi yanjira tinchwara ukadeka chikunata achiche tuwasa kuza India unoza kubanza ufune dona ora kuyeleza siku abo kuba waza hero neza expensive so nechiro chifunde kunuya lero bone kuza hero yangambira ukadeka 15 ate chiche nangwa ampane bakandira tsapiyamba kubana tebara yambire niyeti yageza kunyera ebintu bice ebiya kwasa kupanijira mu eshoze idabi mushoboreza kureba ngo nadakora kuza India so mbantu niyo shonga hamwe India kadesh kuna nadhani kanya Scovia TV ahino gandira kabire najira hero kuba nangwa bitene babuza ngo genda byari konka nkabire najeze oyiro kujya gusendeza kuntwara yino ndakafunite at least kuna kufuna aho ezo kutangiraho abo nkona gusimbura kabagandira na nizo wakati kumalizo bagushonga isende tinga sifunde na bende abagenzi banje bateka tusere nangwa na concert kwa mkage brother na bitano King of Kings Church na mwiza kubanya mu concert nene tugiye muragume kumureba aba na barabara
ebituranga sirikire kureba baburyo mwihanga ukareba akarango ukareba omuntu wareya kuhikaho kugambira habyanjye bambiyemerera nanjye base kunyamba ibyinjye bindakagamba ngo mpezeyo kama baperuci. Thank you so much, Ainomugisha Scovia, kuyagamba cyo twiri kusapotinga twiri kumberaho umumbere cyari naraho nanishaho twakire Nayetaga nawe yongeye gutangaza Omweshongozi Ainomugisha Scovia no kwa kukigambo ko Omweshongozi abari on site right now. Yobare EDB ukumahurira eshonga ya Scovia rero omunsomo twine bizo bingi munonga onka ware bikizo cyakwata ahantu rwawe ahamagara gawe kiba kigikiza angu munonga muri ko kumahurira umutaro Scovia kugamba wari kumenya hapo sasa uya tunkana ngera ngo twete umubigere bi orebe utwiya kubari nyowe nkaba ndinda nari kata unyuki so umunjerejo ninjira imwe abakundeba kandi abampurikize nari bakutureba ubuntu bwo gwire umuntu kusasa ngo mugenzi wawe ubuntu bwo gwire bababuzi benjiri uburenjiri umuriyo kukwera abandi yitwa Omweshongozi nisha Omweshongozi mwena eyimuri yabona wasicura yabona wa gospel yabona wa culture yabona comedian yabona MC yabona DJ yabona munyamahurre mwena ayimuri nimba shaba kumarekete womuyo Omweshongozi mugenzi witu kandi munywana wanyu tugera kutwamuhweraho umurimo tukubasa buryomwe ubundi akabasa kuzafikiza amakariki nishaba ngo naneyiwotara Omweshongozi konko yino mbiri niwo kinamagara uranga y'umugisha tukarwire kuka ahambere ya Scovia uranga yahire umugisha katunga sente uranga yahire umugisha akakwiho mu rurengo akakuta umurundi nigira ngo ubuntu bugwire mureke tumukwatireho Scovia agenda zikora gusa ikigambo cy'esugo kintu cyorohe we nabanisha imwe bari kutureba imwe abaturikiza nimba shaba umwimuke twatanse buryo umwe umuringo gwari kubasa turebe twabwera umucyaro agenda zikora gusa Omweshongozi numanya burijo kutwaza umuringo gwitu Omweshongozi nito tugire twakora umuringo ubona kutubasa buryo umwe umuringo nimasa tagira bingi binayongeraho tumukanigera ubuntu bwire aricyo twatanse tuyamba umuntu ubundi ruhanga akagira kuyatandikiraho amutandara abashaka ubundi baragura of course nuko kutamba nuko atanga konka twina amasuku ngo ruhanga watera umusumba naisha kumutera ko buryo nagenda naraguza rero ruhanga namutandara wewe. Thank you so much. Twamucho twakiri witsa Mr. Hassan Kato na watu w'Ibigambo Ainomugisha Scovia. Nibakira mwena abari kutureba n'abari kuturikiriza kandi nibasima abafite umutima kutureba no kuturikiriza. Eshonga ya Scovia twasireho Omweshongozi nkekemwe keje mwe Omweshongozi shure impagareji ni shasha imite mpagare kuba Omweshongozi kumwe twatambura urugendo rumwe rwo kuhereza ari myanya zitwe
kandi bingi ibishongoro byo kwasireho in one way or the other abo kwita twishongora oka manyanguru hanga no batayira akaby'igenura cyo mutima yanyu ukagira icyo byabakasira mishogo na ashashi kandi usasi yabo baganga tindware zizo kushanga tubasa kugira ngo ihando rigire no kwakoze resente no kwa inebye shanga nabasa kubiya kuguza kwabo esente zikweta gatabuzibasa nje tashara kugira ngo twije twongera irakali tubashabe imwe uri umuntu wena tikikoma habishongozi bo nabasa kwaryo kwena muri kamwana wanje bere yakizirati ngambira nubwire cyo kwa kugenda ninga shene bya kweta nanye ndebe shina kwasa kutaho yabari mnogo inza kugamba izina kuka nandabandi ukimwa baryo kwena bakagira ishongoro byitu kagira bya bingana kagira byanje bisa kato nabandi kuka ukagira ati umushongozi mwiza wanyu ajatinati isha turetere cyo ine no basa ko ine na contact by the way ya doctor ari India uruko basa kutushya itensa kukoresha atarabaske kugira ngo tumisheho abasa kugira chi twera ningo ine aba wewe ugira tumaza ine ya ninga mamuzaha yayo ndafu this one kitafsha bakora iki kibashizaha icho msaka twachachira munonga tunote nisabire ko rere mani Aku tunashukuria for example tandro na accommodation ndakushanga spending konka any kind of support yone ko sakuteza ahabu mshyo amazima ko acherirwe nimbashaka kugira ngo tukite mubira neza konsatse tugamba cyako basitese kwa kuzirinzire konka no kushobora acherirwe nimbashaba mwije icyo ine tanditse bahinde twahireyo kandi nemwe tutekateka kutongera yapatratu kumara na nimo mutereze ebiru tutekateka uko bicho kagereze kwa nabeshengereza nakwata amaguru ikfayo kikwenda kwa mitinga kugira tinyewe ndite nati abamwe mukundo mutagamba amazina gabo please ukona ija utwase kwera mishibito azikurabuza niwe njibata munonga ko kari mishi akwestura kore ibintu yarko yagara akwesura gukora na cendera urachateka nsendera kandi je kushabe mnyano wa hati cha mnyangone mnyano wa Scovia ninga irakeka Scovia ninga bisho Scovia byoka iwe ukunde bisho ngoruganje oyo no mutuma ko kwera ninga sho kumanyangu amagara niketengwa ingana yagamba wachete kama ukareba kwa kuriwe ninga mwana wawe ninga mutabano wawe ninga mushisha wawe ninga mukazi wawe yatu kwaturati ikatike mkono nani umuntu akire nyensya akandi ruya pages ibeta bashaba mwije kutwase mwongera hatwine itotongera rahabyaine nanone bana barete tubita kiti agete ugati nangwa kandi tukugarikira individuals bonga ishabangana na organizations and companies nemo mwizo mutwasi aho kwani manyangu bwiro bwinji cyara kuba muyina ko vision ye basa kugenda ingire kintu kecho konkana ari bashaba yabana ni churches yabana ni city yabana ni banki nani bashaba na companies zindi ni mutwasi kumanya umushirira katera ikishongoro cyaje ngo today is me tomorrow is someone else bento kamanya someone else noha kandi engareza society arwat that blessed is the hand that gives so well ukshara mungu ahereza na kandi nawe hona so kugira ngo no basa kuburyo kugira ati muhumure kunganya ko hariho so and so kumenya ngo twamushimishije ko namutwara namuragurira ninga namutwara namusiyane right doctor muri India na kugira ati aha namusiyaho nabasa kufana treatment humura connecting aha mutobe ite twara Scovia mtekeyo
bamuragurre ahubwo hina turebere mbakokore bituke ningora abantu batayisinga mwamu hino montalia tanatu muturete so nabasa kuwende ene contact extra katika nabasa kuchira etwele ene possible way sabikayo kasikabya sabisi. Thank you so much. Nyongera kubama Isango Scovia nzakwa tukurichifure ebintu byo kwezi ari na bitano byo kwa mukaga enyina kino church so ni beta uno mungi muri tumbereho chifure cyane kujya sinde kuza kurugamo za kwinjira ku miyamba byo kwezi ari na mukaga byo kwa mukaga ne yabisha to King of Kings Church yani shawo twachire manager wa JTV na JTV cyatwaye being that bamwe ababwire umuntu w'amani nacha twachire sinza manager ujije bugana watwaye Ashonga Scovia mwebale munonga mwana wanje bingana isarikato mwebale kwemeraho aba nyandi tuyozi nyanya si mwaranje n'umunywana wanje Obuyambi na ishongore cy'ishongoro cyo kubanza mweno n'abasima abo kugira ngo mwisha kandi mwayire ko mutima wo kugira ngo twirukangire Scovia agira amagara mweno abanyangore bagira ngo cyo kufoye muka nabuwe ba Scovia ngayo kagamba umwanya wo kumoko kakumuyesize hazokafa mweno ninyenda kutera umuranga abantu mwena ngo obane kanisa oba ne bitongore oba ne ba politicians murujeyo tuyambe mutaye with Scovia agenda ze buragusa echechi oba turaheze concert mwisho mu concert twajuga mutukakuza mutukakora nebindi nabyo byona tubikore kandi inakasente ayino mutwara ine 15 ayine zinga zona reka tuzikunganye tuzireke kuba n'amashomero abo kuba atwire naburekiri na ishongore byeshongoro ebiri kukwata imitima y'abantu kandi birabashemize mbwenu naninjira ngo tukwatanisize hamwe network GNTV turiyo tukora umurimo w'itu umunda tuza kugira icyo twakora kureba ngo twayamba amagaragara mutaye witu Scovia Ainomugisha nimbasima mwebare kandi rahanga akuma bakoreje twaba turukanga amagara ga mutaye witu mwebare. Thank you so much. That's Mr. Charles Fundo, manager wa GNTV. Na Charles Scovia maybe oyotire bageza abantu contacts maybe umuntu kwagubana watching right now. Now sakufunaza yanda kutiripia supporting all those things. Tunaendelea contacts mtumia kwa sakufuna. Kusakubagambira na masaje nibaza kusima n'abagezeho kunyamba kama abaherezo mugisha abebintu bagezeho kukwera bagezeho abantu basinze Obuyambi bareba kama abaherezo mugisha nibasima tene kugashira tidambe budowe okiwa awangwatireho wadatire kusapotinga kama abaherezo mugisha abana b'amaguru kama abamugisha bale kusikara imirimo yayo okakugira gukora kama abamugisha Bazanje zisiro mushaje zisiro mukaga ya Airtel nazi ndoresha 001 jene namba ya Airtel 0706 then MTN 0761 40 5224 kama ababeromusha ziriyo mazina ganje Ainomugisha Scovia zonambi tunabazi rero kwa musapotinga na nishaho twachire buzo by'abanyamakuru maybe kwa bahirisha icyo cyo kwenda kumanya kuza
Scovia, it's up to you. It's your time right now. Mama, it's good to kumwenda kumbuza. Mbasa kuchunguza. Abashongozi bagenzi banje nangwa n'abatagaha n'abagambiriye kandi bagambiriye kubaza kubaho nibaza kwishongora nari mukamuka yakubatibwira mpano nanye niza kwishongora kuko abashongozi baza kubaho baza kubeshongora Wanicho paparili chumuzo. Babuza konsa tutamushyize ingayi. usati utahamu usaba tutahera mu twara tunari usaba kugera mu matmatera bwabo ibiraro byegezo ukaba bakse usaba tutahera mu twara usaba kuzira Okay, maybe hari ikibazo cyone kindi. Abariye banda babatira. Izo kibuze cyanje nanye nakuchikubuza. Step 1, we're now watching it right now, wrapping it target, little after went from the one-on-one. Or how do you wear this jacket? Yeah. Urwenda murundi ngenda kongera kubeta kandi no kuhashaba n'imbabazi nyingi mwije twenda twatanise twere impangare y'itoki tubase gushira kandi kabaje bakatwashimira tweshongana naye twisarahanga ubwo hoti n'amagara marundi mwije sapotisa nanye ninkirizana naba nyanda kubahereza icyo kurebera imirongo y'umukorere igihe amasomo hari umurongo tukwemerera ko mutego kutunga coordinates bwa murongo cy'ubundi usaba so kumwigana yitura munsi yitwiremo tuteko kugera network twaza kuba successful so nanye bashaka ngo iwahori kora ko murongo twaka kuri wo gondo twasa umusente umukushaba umusongo na so yaba umuhereza we kansa yaba ari umukuru w'ikitongore nawe umukozi w'ikitongore yaba uri uko ubona injyana ngo hatokore nk'umurongo reka tugire network twera werane kugira ngo musho yarabuza kandi yakira mukama abaperushi kubera muganga niyo nyongera kuguza mu kamya no kubeta consultation mbere reka twerekereze umutwaro abandi nabasa kugurira kesente nyingi kuko abantu basakutabira amagara disente nyingi mbere ukatwishe ahizobelyo tuhagire dushonde sente turebe ngo Scovia yarabuze kama bambero mugisha. Thank you so much. Mwe wali mnonga bantu mwe Bambi Scovia. Ainomugisha ukari baba isano bari kwezi 45 yo kwa mukanga nsako tujya King of Kings Church. Sizone sizo kuko consultant izo supportinga izo kureba. Abaru kutureba mwena ahamukutiyona yerizoba yabasa kutukwata habweshonga ya Scovia abantu baramutya ubuzina rya mukamuti Yesu Kristo. Amazina kano akagamba nibanyita nakunda Nora omweshongozi wa barengera mwizuba kandi ubahizizo mugisha omukweshongora. Turyaha habweshonga ya mwana witu Scovia Ainomugisha wabeshongorire byeshongoro birungi so turyaha habweshonga yeye akatunga ekizubu cha chensugo zashasha kandi abenamire mbazi konka turyabasika so bamuhereza kugira ngo bamwongereyo India mwene turyahabwe nshonga yo kugira ngo tumurundanire sente imwe bari kutureba nimanya ngo aruhaburhangagirire mbabazi akabahereze sente mukazitunga mukazirebaho namisho ganyu nanisha bangu ruhanga izo batantugamba nimwe ranga batekemo umutima gw'embabazi mubase kwemera Scovia itwe kito kuturyaho of course we are ready to stand with her konkana tantutero muranga nitubeshengereza
mutwerere Scovia nanda kubanaza India okutunga operation nasho kumoperatinga so nanishangu mutwereze sente abagiga bine sente abarisa abamakanisa ba reverends pastors bishops abeshongozi batahibitu batahibeye nishangu supporting nechi munechona rahanga abatwero mulisha kandi tutebekanise yo concert ebiraro na bitano kwa mukaga aha King of Kings Church no basa kuhereza sente not necessary kugira ngo tegereze concert no basa kumuhereza sente namba ina ija banaje bahereza then na concert kera hike muishe muhagire tumuhagire tumukwatireho tumubereho rahanga abaperushi mukama witasimu munonga twashemerwa munongo kuje umwanya ogu ahari mu mwena abariyo batwata mu cameras n'ekintu kirungi munonga kureba kabeshongozi tubyaha Scovia no mukimanya katunga ikizibu cy'ensigo akarwara ensigo so yagezeho kuzo mu magwariro gona kutunga embazi konka bwanyuma yabyo nabashanga ngo mu Uganda tikikabasika ayine kubanaza India ngo kumukimanya India bakamushabe sente nyingi munonga ezini tutwenga kabeshongozi batayiretu basa kuzimarayo sente nyingi munonga zofika mu miliyoni 150 so twantu bashaba abantu bakwabaryokwe abembabazi no kimanya ngubuzima abantu bingi mu sente ushanga ubundi mbwenu ni warahanga kakutora na kugira ngo zo mu kintu nk'ecyo emerero no muntu nkobu twantu shaba mwije twatanise hamwe nitwe kabeshongozi obu n'omweshongozi munywani witu wa gospel mu kimanya abeshongoro ebyeshongoro birungi munonga ngo kumwamahuri mugenzi wanje nagamba kabeshongoro cyeshongoro kiba kweta haleluya eshongora bya nasabiranga by'abagore kuko kubimanya akabajya bya nasabiranga bya nayagaranga ninjana mu kimanya cyeshongoro cyo so twantu bashaba bantu mwena oboru wishemo botari wishemo oboru musiramu oboru mukatolika oboru mungumwe oboru wa orthodox mutwatire ahamwana ogu muri myaka ye yakirwe mwana muto no mwana yinabana bato munonga abasekuza India bamushemeze tuyine kivuro tuzakuba tuyine kivuro birabi na bitano by'ukwezi kwa mukaga aha King of Kings twantendangu at least mukizira mwabo nija tuba hamwe twatanisiza hamwe turebeka ngo ubuzima twarwayizinga sente ezikubasa kutwara umwana ogwa heru bakabasa kumushemeza bakamuteka mu insubwensia then akagaruka kabaho abo kwatitune ko kutukubasa kukikora itwe kabeshongozi umuntu abasa kumutwara nangwa n'ububako babanyabuzarebe tubakubasa kukikora mukatwashaba yimu abakutureba mu kamera mwena nimanya ngo ekichona nkirebwe nsiyona nije mutuyambe tubase kutwara mutahi witu omwirwaro arugeyo nahimbisa mukamaranga mukama abatwira umugisha nasigara ndemera simwe nyine nkuru wabeshongozi yeah okay sinze nakigamba abishimwe abanya-Uganda kama bahereza umusha bo bari kutureberera kandi bo bari kutukunda mutujwekire mwaturisa mwatunyamisa mwatukorera cyo ubuzima abanya-Uganda turabebaza mwe baramubire nitwe umububi no mu Burungi mubire nitwe ndengera kubebaza mutwire amagara ruhangani waragagaba konka kuturabahikamo ukimwa buturaramura kwa kutumuriza n'ebigambo byanyu na sente zanyu na rukundo zanyu mutukozire abanya-Uganda no bakwe batari abanya-Uganda abantu ba Kigali abantu ba Burundi abantu ba Kongo abantu bari Amerika abantu bari ensuyona ito turi abeshongozi konka tuja kubebaza kwebaza kwitu mutakagira ngo tukacererwa butosha turebaza konka imwe birabayika ibindi tibirabayika izatwija n'enshonga yo kugira ngo tubebaza kuba mwinahimu tubire mwinahimu twikize mwenu kabanya-Uganda kandi nkitwe kabeshongozi kandi abana banyu ine kitwikiriho
cyatwikaho twashanga ito n'ubu twakweyora twashanga tutarabasa kucyemalirira twenka twayitaga abantu kimwe kuko tuwe turabirukirira muratuyamba twija abanyayuganda twareta amagara ga mugenzi witu Omweshongozi Scovia Ainomugisha atwira reshongora konke birebi bikamusibanga amagara gakanga ko kumurachimanya twaturashaba ngo okutaka kwitu mukurikizi rero mutwakiri twine ebintu ni bibiri ariho okuza India bakamutebekanisiza ensigo zeye esente zibashabire Meria yazigambire miliyoni 15 ubwo no mugugu go kubanza twenda mu gututure tugukwasaganye ariho ekindi kintu cya kabiri ebirabiri na mukaga na bitano ryo kwa mukaga ebirabiri na bitano ryo kwa mukaga turaza kuba turi hano ya King of Kings owo muhereza wa Rwanga Pastor Cyrus Bishop Cyrus no mucyara we Nicole hana hituri akamukuzi mbarara so twaturashaba buryo mwe wena oba tori Mweshongozi oburyo Mweshongozi oburyo oryo wasacura imwe ba Spice Diana imwe ba Bebe Kuru uri mutarucenjire mu buze batayi banyu twine omugugu gwitwenda ngo mutuyambe tugukwasaganye nacyo tuciyeho abo kuba amagara ga mugenzi witu gagarashasha n'urugingo gwitu twenzire ngo turutebekanise na washemeregwe abeji mukama baherezo mugisha turabakunda munonga kuba ni mutukunzire kandi cyamane munonga turabendeza obusinge bwa mukama witu na rukundo ye bigumo mu mitima yanyu buri twavugana tugume tugiye abasinguzi omwizina rya Yesu turabakunda abanyayuganda mwebare baranyeta Musimenta Florence omukiga kashushu kandi omuhara wa Yesu ndabakunda mwebare mwena bakutureba nashobora munonga kuba nimwe nyine timu kuko baba bashoborire nyo byanje tubiri bingi konka na nyine nyendeza Scovia kureba arije mbena nimpiga buri omo wena ahari tubase kwehayo buri omo cyane abo kubanya wentura nabo amazina ganje kamazina yanjure manyeta Mbabazi Christine konka bingi nibamanya kuntura nyina beshongoza tinyenda ngumbarge tutambara hamwe mbena hatkinkura omwe harito yashasha nanye tinkuraraji mbena nishaba byoma imuceremu orahureki kuko bagamba batayi banje byoma abine business nke zanje nyonyine salon no mutawona easy view abatine salon konka bine business abakubasa kubanu batumanya twena nangwa nanyaba kumanya mwije tuzenka nko kubagamba ha kivuro cye byoma heya kayine turenga umutayi witogu yabasatebekana nimbeta nimbahiga mugire rukundo mpango mubase kutwera mutwasi tugire mukono tube bingi ahe mukono kuberi no mukamara kwakira bucimo icyabyo mbena nimbashaba twabashaba tubeshengereza 6 888 009 0 mushanju 0 mukaga 8 meronde 3 009 ejo ni namba hewa kubano yenda kundeberaho nari kumfuniraho nakuntera Obuyambi obwakubasa kubona aha we bari kutureba ari NKORE Media TV ubwo ni Serebo wambarara Beazine ZDJ kandi nituba tukwereza ku rw'umurembo rwambara of course tukirya press conference ya Scovia kandi ntujangu save life of Scovia akarwara ensigo kandi nabeshongozi batayibe ababembeze ababurizi benjiri baba bari honko kutwantukira aha kandi hano twafana disani kato wasibaje se yesebo twakwakira ari NKORE Media nashemererwa abankore media okwijana mukangwaho nanye nabagwaho twena twagwanaho konka enshonga yamani disani kato ni tuija kutayayiraho uganirira abantu niwe nko muntu konka twagaruka muramwa gwitu gwerizo bagwa ogwo kutasya amagara ga Scovia iwe nko Mweshongozi ekino kigamba hoki
banyano banje Scovia na shasha tibya chuani tibyo kwenda kubanyurira musente tibyo kwenda gukora cyo na shasha abo kumanya mukamureba na yeshongara haleluya haleluya ryo mushiwengo ga ainamani aine umuzinya konka hatwa mureba niyo no kirango na shasha tibya kupanga panga ngunaronda chamushana ninga chachiro umishaka rware nsigo actually tinga birashobora ko yafunde na dona abo kwa tusanjire ngo bya India Nayetaga sentence za tripolinga za banyinji munonga tushaba ngo twafuna dona nabwo stiri kuruga kunuya kandi akabire yagenzire konko bwire bwo buhwireyo konka sentence zitakabiro miliyoni 150 ni sente nyinji munonga nshaba buri muntu cyo ine otachigaya yaba no mutwaro ya 10 yaba ne mukoko ya ne mbuzi yaba network and connection eyo kwasa kutereza gitereze tubase kukwera Scovia turundane sente zishe aze India aze kuraguza agune murundi sebo no basa kushanga hariho umuntu ayine contact ariko cyatunyani manya abashaho India ariko cyatunyani manya ngo hariho abantu abo kwera bakazi nkaba ninga uko ina abana batano ni narongo abamwe barigiro mu ishomero abo kwa school fees tekiriho abiro kuraguza rifaro nkahinka nshaba ngo buri muntu ine account kona bano contact obano za kutisi wa president tumugende mugambe nawe wao jo tunyoti nyine sente kwangani basa kwa prime minister ninga speaker abase kubahwera itujo ntsa kuchachira otakati no kujo tunyombo intine sente mutine miliyoni tine chindakore konka hariho muringo gono go kwasa kugera ki kutweramu kuranga twafuna means zo kutwara Scovia India akashemezwa na wagira ngo hariho sponsorship yona tweta ga sente otajitinsa disani nogera ngo omukizi bunketi tokureba ngo obutakwataga no buryo Omweshongozi na munonga ba gospel mu Western Uganda nico kikubasa kuba kicenderiziraka kugira ngo ribe ryinamani kushanga umushonga nkeji nitubasa kurakuka kuyamba Scovia tinkwenda kugira ngo no butakwatanisa abamwete bakumanya value y'ibintu hariho kushanga mwene no kitaka mwikahoga takwetegereza ijo kabani ngambero umuntu ntinyonka bara school fees yo kushoma ndiko mutebeza story yanje yagira ati no basota kubura school fees nyo atikushanga ntine miliyoni birahari account yecho tingu cyetegereza iyo no surviving amuta munsi so shanga ngo munderwa abantu bakazo music fitekateka ngo baza kukwishongora icyo shongo biyo musente abamwete barahamara mu kuburenjiri kandi baryo mu gospel konka nyoti kufayo now abo kwa this is a cause and a genuine cause tekwetaga muto tekwetaga mukuru tekwetaga rukafuru tekwetaga notere byo maninga to kubitera ntwenda kwatanisize hamwe turundane kitwine tutase Scovia kwatanisa ko ntwetaga kandi this should be a lesson kugira ngo ntwetaga byo Nayetaga mugenzi ibigambo byawe byamuheru disani kato abarebi n'abahagizi bawe na NKORE Media abarebi banje nimba kunda hako kumana mukunde byeshongoro byanje nimbetera nimbagana n'abagenzi banyu kandi mbitwara hari n'umunyetana mikoro yanyu mbeshongoro mwebare munongo kumpagira aha ryoru n'abashaba abanywanu banje akumukunkunda kuona musharinga hari ukunda yanje tugehereze Scovia aze kuraguza webare munonga ni Beyazine ZDJ Serebo wambara na Corona of Savage honorable dio muswago ku production kandi Abeshongozi nitondera kubihusa ngo leta music yawe ebe copyrighted of no music yawe music eri sente nyinji munonga kutegereza show kutegereza ka embaga obwo no busente buce kurugira talent zanyu chira offices zitu za NKORE Media orebe okuwaguza music yawe a platform ze zamani kandi zikureta sente nyinji I sign out for now mukama bahumji yes alright orukundeba ari NKORE Media TV ni nkuramusyaho kandi ni nkusima abwa buri kimwe cyone cyo rikora kandi tujanga mukama simwe abwa econco camagara eco kuboyi nawo nyowe ndi ZDJ Beyazine Serebo wambara kandi ejini NKORE Media ntushangwa hajurwa go plaza no offices zitu ziri ntukwereza tukurgo muri omurembo rwambara kandi nkoko twabaraganise ntujanga firu Ankole turina nabo abantu bona nano kusiya buri kimwe cyona no busasi namashemererwa era still ntuba twine kusiya kugira ngo iwo ryokwe omurebi witu abarebita bakurenga millions and millions nimwe mufuneje information nimwe mucicenge eshaheji nyemere no mushija wa mani papa mushija wa mani uri utamuze orukurunsibo nakamze wakatao nisa noma kama simu asimwe munonga haleluya amina kigamba kecho ubano oherchenka yari kucigamba
unka biro byo nyuma ho ninjoka none okawambugina atukuwambugana washanga ndinta nicara kuvuga no maramizo so mwen torko bikonka mukama nabwe tsima mukama zedi mukama simwe zedi nonga simwe ningo ryo munyakaturiki mukama nakunda nyewe ndio protestant by registration protestant so wa uriyo watumtendereza yes okay anyway abokutureba ahampeho za Ankole TV mwebare kutukunda mwebare kwagira TV egi mwebare kujibereraho tubente tukora research twashanga ngo it is now the best TV online station eyitwine so ntona kubasima all viewers mwebare mnonga amazina ganje mwahora mbanyeta muzei kwa amazina ganje mbanyeta Apostle John Aroho ndio Omweshongozi Western region and pastor Western region tukore mirimo mingi oyirehebyo nebindi konka mainere you can know me as an artist you can know me as a pastor omwizina lya mukama so nisema rahanga rizoba finally have appeared here mpeo za TVH mpeo za TVS ejini NKORE Media niyo the best konkane yensi yona yeah kubantu rebwe yensi yona kandi cyabaciye cyamani tujang kandi to abakwicirizo muri mukama tujana bwa ruhanga akubakora tari we ibintu biti byanguye wow mweno bwagambecho nago nugomana ikiriza oyine kwiciriza kuboka okawandebero nyine nkagashocisho by the way I was almost asking ishoche yokartega ngai tobanga katoli pastor watu bakatobulira njiri yona nabwe nkanimburira akuba nyine slogan yanje ninga simu yanje ekujanga umukama nakora mwene umuntu ayine simu nkejo nanayicirizo muri muhanga konkani kimanyisa ngo hina ekinde kimukama yenzere kuhindura amagara ganje that's good can't we chiza ngo any person any man any woman any girl can still change ichikuno kuchereza time ibyo kuhinduka tibyari izoba to kuhinduka ngo akwana nkahindukire just you give it time at God's time God will change himself. Yes, we ukatugaruka rizoba twatujwe kwa King of Kings twatune press conference yo Omweshongozi no mamweta Scovia Ainomugisha so omaramo gwa conference the press conference yagiye kuja ngo save Scovia save life Scovia karwarense ko na byinje byagambwa Nayetaga miliyoni zese kurenga 15 kuja ngo aze kufuna obujanjabi omuri buhindi nchinkwato miringo ke 5 number 1 nyonko muntu oyiroko Omweshongozi nyonko muntu akuba Scovia no muntu number 2 nyonko Omweshongozi akuba Scovia ryo industry ya music number 3 nyowe nkomunya Uganda because Scovia is a Ugandan number 4 Scovia is a mother I'm a father Scovia is the mother of children awano chetugereza so number 5 I mean Scovia akarwara akabaramani hazubi abataka tungire mani Scovia akakora rahanga even now nubwo atine mani Scovia nahereza mukama akuba oyiro kwemera katuti ntwereza mukama miringa takora ki etakushana nico hano gamba zed oryo mburuzo wenjiri nubwo utakuza katuti but you in any way preach the gospel so Scovia no mwereza wa mukama akakwatwa endwara yarwara yagezeho yayirwaza yazo marwaro yaze yabe nabasa yaguza buri kintu yaronda akasente amarwaro akasente mu Uganda kikakuja karema so ituru kugambira Scovia Nayetaga sente zi mwahora zed na gamba nezindi zukore ngomwe okuzo mu ihangari ya India okubasa kushemezebwa nono kukorwaho akasente katari kace munonga kandi kutwagiye kuteka tekera mtu ashanga ngo Scovia kano Omweshongozi mweshaze kuza street na shabiriza 5 mweshaze kuza street akuhinduka bega that's what I'm trying to say twaje ngo why can't she abwenje takosa talent ye yo kubasa kugira ngo abase kuba no yatungira mwaka sente press conference izoberi ni andi omomba ntabamba gitebenkanisa and mainly noftero muranga okuza outside kugira ngo umuntu we no kwasa kurebe kintu cya Ankole Media owakusereba ahand other media platforms ebera arabe hona owakugira yacuro bana radio obana TV acumanye ngo Scovia Nayetego mukono gwe acumanye ngo Scovia Nayetego Obuyambi bwe obana ochetegereza so nuko omuringo gwe nuko futeka concert
concert ejo ne ya Scovia ntukwa tumwabeshongozi bingi konka kasente kwana akararundanwe kabe karya ko gukora ki ako kuyamba omukuraguriza amagara ga Scovia. So wano mangora pastor, wano mangora haji, ori imamu, ori yomwebembezi w'umuzigiti, ori yomwebembezi w'ekanisa, ori yomwebembezi w'ekerezia, ori yomuntu w'umunya-Uganda. No basa kuba tine dini konko ori yomuki, ori yomunya-Uganda, no ichiriza ngu eche kibira Scovia niyo basa kubaho. Obano chetegereza nyuma abazyo hine TV imbe ntayiro nabagamba ngo ino mweshongoza babangize ngo Bob Mari ngo akatere cheshongoro nkijangu tomorrow is me. No, today is me, tomorrow is someone else. So, erizoba nabasa kuba Scovia, but tomorrow nabasa kuba yorukunde ba TV eji ninga nabasa kuba nyowe. Obano chetegereza. So, Babiri nubasingo mwe cyande kino cyo kugamo mbiburi. So, ntwana tubasa kwatanisa ogera ko wareta azeda gira ki yareta nondi jaja ki yareta tubase kuberaho Scovia omuriyo bwire obwa kwetaga kubera. No muringo gono go muntu yakubasa kubamba munka hateje shaha turumundi spreadinga enjiri ninga shomurangogo. Na media house ndijo nebasa kukore cintete. Ababurizi benjiri ba pastor machache ezo no basa kusindika injiri. Nimwe nkabeshongozi akwatwara hariho kutebekanisiza concert yo kuja ngo save Scovia right now tumuko basa kutandika omuranga kugutomorwa ombahashajije banyu ombahajize banyu omubantu banyu kugira ngo bakwatanise nitu kugutasya amagaraga Scovia. Hati nyowe ntakagira mu byebyo nebinagamba kuba pastor kuba mweshongozi professionally I'm a journalist. Abano chetegeza haza ndukushoma by'abanyamukorebi bakatugira ngo media or a journalist is an eye to the public. So tino kutubente basa kulala kwika by'aba bantu when these media platforms have not come together ngo kutuyijeri izoba. For example, izoba Ankole Media marhanuya ezin TV za tuabatuzine nezin radios tuatuzine na other TV stations abazoro. So we are going to spread the message, but still ngoku wagamba we still send out the signal, we still send out the message orarebe ka video kilipaka manyangu erizoba taro chindi kureka no kugeza okurundana akasente kandi ntubasobutandina na concert ubano chetegeza ntu akwa Obuyambi nubutandika right nubutandika now warebere video definitely akwat for example concert ntekateka uneja kuba neba hebera 25 byo kwa mukaga wachetegeza ne kubera Sunday. So hatu we cannot wait up to 25th ojuka concert eji ine kwambi gitebenganisa oburango bwino kora ba ma radio twino ko supporters twino ko kora ugamba nawe yatujangu in fact ayitugambira relate yeah she's late because manya publicity ati twiro media no chumani wakoreba show izo bari yasho kuza kubo nebintu byinje kwa show I rate for treatment indi so I let for treatment indi so nintekateka ngo wabo inaka sente kuona no basa kubo ine sente no basa kubo ine ebintu ezitana na sente maybe ine yente ine embuzi ninga show ine ebihingwa byawe ujoti nyene show zanje mukaga zo mwani Scovia izazitwara Jonto basa kwata kwetaga na sente kureka turukwetaga ekintu cyone cyakubasa kurugamo bya. Yes none ndeba Nkore Media TV kandi ntujangu ekintu cyone cyo kubasa kuyambisa Scovia no basa kucereta oyambe Scovia amagaraga Scovia kandi nko muzire nitwe tokamanya na kigambiro nyino ndi gamba no ndijo muntu na guarantee tokamanya omwana we nabasa kunyamba ningo omwana we nabasa kuyambe enseje so omuntu we no ryo outi kwata urukora nakwatwa bwono buyambo bwoine no basa kurabira tukusi abantu abahitire na nenambe zo basa kutaho Obuyambi nizitambransi ya video eji no basa kuzicontactinga to Obuyambi bwawe nimanya imwe abashomesa kumukuzagamba tibikwayo ngendo twereze bigambo byawe byameru kugira ngo kantu kabika cika katamburesa. Okay ntekateka bigambo byanje nabwe tibikwiza kwa bingi this time mwebare aba Ankole Media mwe kuteka mtime nimanya ibiona it takes money carrying cameras doing that it carries camera it carries money hari ibyo kushanga umuntu wasiba mshano ine kunywa nk'ibintu nk'ebyegesha nderi short takurgansi so it takes money nyera kwasima abantu ba Ankole Media nyera kusima viewers subscribers bona ba Ankole Media mwebare kutukunda mwebare kuremba beshongozi bitu mutwe tinabareba bya Scovia byonka Ankole Media ntwe nimbareba muri kwatere mukore yabeshongozi bingi
So I just want to bless you. May the Lord bless you. So let me pray for whoever is watching. Father, in the name of Jesus, I want to pray for whoever is watching. May you answer his need. May you meet that person at his or her point of need. May you help this Ankole Media to go very far, to grow very big. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen, amen and amen.